bikomeje kwibazwa niba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adafite ikibazo mu mutwe cyangwa se akaba ari izabukuru zikomeje kugenda zituma kabisa agaragara nabi hano kuri iyi si ya rurema. Ni nyuma yuko atangarije itangazamakuru hariya muri White House ejo kuwa mbere ko bari mu biganiro na Irani, ndetse ko Arabia Saudite ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hamwe na Qatar aribo bahuza cyangwa se bahagarariye ibi biganiro. Byaje kumvikana ko Irani yo ihakana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta biganiro barimo nayo, ndetse ko ibingibi ari ibinyoma byambaye ubusa, ahubwo ko bari kuganira na Omar kubigenanye n'umuhora wa Hormuz, cyane ko yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta bushobozi zigifite ku uyu muhora wa Hormuz, ariyo mpamvu bari kuganira na Arabia Saudite ku buryo ki ibicuruzwa byakomeza kugenda bitambuka neza ahangaha mu muhora wa Hormuz. Ndetse anavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta bushobozi zigifite bwo kuba zahagarika ibi bicuruzwa, cyane ko Trump we akomeza kugenda atangaza ati 100% uyu muhora wa Hormuz ni twebwe turi kugenzura, ingabo zacu zo mu mazi ziri gucunga, nta gicuruzwa na kimwe gishobora kuba cyatambuka tutabishatse. Ni nyuma yuko byaje kumvikana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziri gupanga ko iri joro ryahise zari zifite gahunda ko ziri burase kuri Irani bikomeye cyane, ndetse Trump yari yumvikanye avuga ati kabisa turabarasa nk'uko mu ntambara y'isi ya kabiri twabigenje, ndetse turanahebuzaho. Aza kongera agaragara mu iki gitondo avuga ko baje kwisubiraho ngo Irani ndetse n'ibihugu bya hariya bituranye na Irani byaje kuba bibatakambira bikabasaba ko bahagarika ibi bitero, ndetse ati twumvishe gutakamba kwa Irani kubw'inyungu uzisi yose n'inyungu z'igihe kizaza muri rusange. Ahangaha Irani yaje kuba yihakana ivuga iti ntabwo twe twigize dutakambira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha Trump arabeshya cyane. Ahangaha bikomeje kwibazwa niba Donald Trump koko ibintu aba ari kuvuga aba yabiganiriyeho na bagenzi be, cyangwa se ibyo aba ari kuvuga ari byabaye, cyangwa se ari inzozi aba yarose bugacya mu gitondo akajya ku mbuga nkoranyambaga akajya kurotora inzozi iziwe. Ahangaha niho bikomeje kwibazwa niba uyu perezida Donald Trump ataba afite ikibazo cy'izabukuru ku buryo yaba akeneye kuba yasimbuzwa ku butegetsi kugira ngo ajye mu kiruhuko, hanyuma hajyeho abandi bantu bafite amaboko ndetse bashoboye kongera gutekereza neza kuba bashyira ibintu ku murongo. Ni nyuma yuko mu kwiyamamaza Donald Trump yari yaravuze ko azaharanira kugera uko ashoboye kose kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ze kujya mu ntambara zitari ngombwa, ariko ku munsi wa none Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kurwana n'ibihugu bitandukanye aha ku isi ya rurema, biri kugaragara ko ibijyandanye n'ibyo yavuze mu kwiyamamaza nta na kimwe cyashyizwe mu bikorwa, ahubwo uko yabisanze ashobora kuba yarabidobeje cyangwa se akabikura ku murongo byari biriho. Hanyuma bikaba bikomeje gutangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abarebera hafi mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zitakaza ubushobozi mu bijyanye n'ubwirinzi, bavuga ko mu gihe Iran yaba komeje kurasa zira ballistic missile kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu bitandukanye, ko bahitamo kugira ngo barinde ibirindiro byabo kurenza uko barinda Israeli. Bakavuga bati baturasiye rimwe na Israeli, twahitamo kwirinda kurenza uko twajya kurinda Israeli, kubera ko ubushobozi bwacu ntabwo bugihagije ku buryo dushobora kuba twahagarika ibi bitero byose igihe byakomeza kuba bigenda bijya imbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nyuma yuko bavuze ko bari kuganira na Iran, ndetse perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agaragaje ko bo bahagaze neza mu bigendanye n'intwaro. Amakuru akomeje kugenda avuga ko uyu nguyu Trump ashobora kuba ibintu abavuga nta hantu bihuriye n'ukuri habe namba. Ni nyuma yuko aba basirikare bagiye bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bareberera hafi ibigendanye n'intwaro ndetse n'ububiko bw'intwaro, bavuga ko nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye aha mu ntambara, ibisasu bisaga 1500 bimaze kugenda bikoreshwa mu ntambara. Ni nyuma yuko bari bafite mu bubiko ibisasu bigera ku 2300. Birumvikana ko
akarenga 1/2 cy'ibi bisasu kimaze gukoreshwa, ndetse ko ngo bizabatwara igihe kinini kugira ngo bongere bisuganye mu bigendanye n'intwaro. Bikumvikana ko igisirikare kizwi nk'igisirikare cya mbere hano ku isi ya rurema gishobora kuba gikomeje kugenda gicika imbaraga. Ni nyuma y'uko Ubushinwa byatangajwe ko hagati y'umwaka wa 2021 ndetse na 2027 hari gutegurwa ibitero byo kugira ngo Ubushinwa bwongeye kwigarurira Taiwan cyangwa se irantara yiyomoye ku Bushinwa. Birazwi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zari zishyigikiye. Beribezwa niba igihe Ubushinwa bwaba busoje intambara kuri Taiwan, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigifite imbaraga kugira ngo zijye kujya guhangana n'Abashinwa aha mu ntambara. Bikaba biri kuvugwa ko igihe Umushinwa yaba ateye igitero hano kuri Taiwan, byagora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zibe zabasha guhangara Ubushinwa ku uyu munsi wa none buhagaze neza mu bigendanye n'intwaro, cyane ko iz'Abanyamerika zagiye zikoreshwa mu ntambara zitandukanye. Ni nyuma y'uko Abanyamerika bakomeje kugaragaza ubwoba butandukanye cyane, bavuga bati ese ahazaza ha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko naho turi kubona, ese kuki Abanyamerika dukomeza kujya mu ntambara zitari ngombwa? Bavuga bati Donald Trump ntabwo tuzi ibyo uri gukorera Abanyamerika kabisa, bati urisaziye, va ku butegetsi aho kugira ngo iyi ngobyi iduhetse uzayirimbure natwe utadusize.